дуруд мегӯем ба шумо тамошобинони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. барномаи навбатии хатсайр аст манзуратон. мо ин навбат ба яке аз ноҳияҳои дурдаст вале дорои имконияту зарфиятҳои зиёди сайёҳӣ сафар мекунем. ховалинг ноҳияе дар қалби кӯҳҳои сабзу назарраво. дар оғоз доир ба таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат ҷиҳати тараққӣ бахшидани соҳаи сайёҳӣ ҳамчун соҳаи афзалиятнок дар рушди иқтисоди миллӣ ибрози назар менамоем. воқеан таи солҳои охир ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо назардошти имкониятҳои табиӣ мавҷуда дар мамлакат барои ташкили инфрасохтор ҷалби таваҷҷӯҳи ҷаҳонгардон ба иқтидорҳои соҳа хоса ба бахши хусусӣ имтиёзу сабукиҳои зиёдро пешбинӣ намуд ва ин омил боис гардид ки ширкатҳои зиёд фаъолияти худро дар самти хизматрасонӣ ба сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба роҳ монанд. ширкати сайёҳии Tajik Travel аз ҷумлаи ширкатҳоест ки хатсайри мо бо ташаббуси он роҳандозӣ шудааст. гуфтан ба маврид аст ки хатсайри сайёҳии Душанбе Ховаринг хатсайри нави сайёҳӣ буда минбаъд мунтазам роҳандозӣ мегардад. хатсайри нави сайёҳӣ ки аз пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе оғоз гардида гурӯҳи сайёҳони дохилӣ ва хориҷиро ба ҳам овард. маврид ба зикр аст ки кормандони шуъбаи милитсияи сайёҳӣ, раисати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ бо мошини махсуси худ ҷиҳати таъмини бехатарӣ сайёҳонро ҳамроҳӣ карданд. ҳамин тавр мо аз шаҳри Душанбе берун шудем. дар оғоз кормандони ширкати сайёҳӣ дар бораи сафар маълумоти мухтасар пешниҳод намуданд. ҳамин тавр фурсат фаро расид ки сайёҳон бо ҳам шинос шаванд. онҳо як худро муаррифӣ намуданд ва дар бораи худ каме маълумот ҳам доданд, то дар ҷаёни хатсайр ҳамсафарон бо ҳамдигар озод суҳбат карда бошанд. дар ин замина ба мо маълум гашт ки ҳамроҳонамон дар баробари сайёҳони дохилӣ як оила аз ҷумҳурии исломии Эрон ва 2 нафар аз ҷумҳурии Ҳиндустон буданд. акнун хушҳолӣ фаро расид. бо пешниҳоди роҳбаладон ва ҳамовозии иштирокдорони хатсайр миёни сайёҳон бозиҳои шавқовар гузаронида шуд. дар бозии ҷолибе ки ба сайёҳон хеле писанд омад ва бо завқ иҷро мекарданд, ҳамсафарон ба 2 гурӯҳ ҷудо шуданд ва аз як гурӯҳ ба гурӯҳи дигар калимае пешниҳод мешуд ки як нафар бояд тавассути ишора тавре фаҳмонад ки ҳамроҳон калимаро пайдо кунанд. бозӣ хеле хуб гузашт ва ҳамин тавр мо ҳис накарда ба истгоҳи аввалин ки бозорчаи сарироҳӣ дар канори обанбори Норак фаъол мебошад расидем. манзараи зебои баҳри Кабул таваҷҷӯҳи ҳамаро ба худ ҷалб намуд. сайёҳон аз нуқтаҳои савдову хизматрасонии сарироҳӣ дидан намуданд. ва дар пасманзари баҳри доманадор аксҳо гирифтанд. роҳи мо боз идома ёфт. ҳамин тавр тавассути воситаҳои нақлиёти махсус ба ноҳияи Ховалинг расиданд. бо пешниҳоди масъулон сайёҳон аввал ба мавзеи Сафедшаҳрак рафта аз имкониятҳои мавҷуда дар маҷмӯаи сайёҳӣ ки ба таври муосир бунёд шудааст баҳравар гардиданд. иншооти мазкур дар ҳудуди корхонаи парваришии мурғи марҷон бунёд гардидааст ки сайёҳон дар ин баробар метавонанд сайёҳати аграрӣ низ анҷом диҳанд. дар ин ҷо боғҳои интенсивӣ ва меҳмонхонаҳои замонавӣ низ мавҷуд мебошад. дар мавзеи Сафедшаҳрак хонаҳо бо усули меъмории маҳаллӣ бунёд шуда бо тарзи тоҷикона оро дода шуданд ки хеле ҷолиб ва диданӣ буданд. дар ин ҷо меҳмонон дар баробари истироҳат ҳамчунин бо фарҳанги баланди миллати кӯҳанбунёди тоҷик ошноӣ пайдо намуданд.
با نظر داشته آن که وقتی خوراک نصف روزی رسیده بود ما با مرکز ناحیه رهسپار گردیدیم. طبق نقشه ترتیب داده شرکت سیاحی در آشخانه چیلچنار خوراک نصف روزی تناول کرده پس آن به آثارخانه واسه قهرمان راه پیش گرفتیم. این آثارخانه در دره مختار زادگاه واسه قهرمان 6 کیلومتر دورتر از مرکز ناحیه خاولینگ جایگیر است. بینای آثارخانه از 2 آشیانه و تختخانه عبارت بوده در آن نگاره‌ها به طور زمانوی به نمایش گذاشته شدند. در آثارخانه نزدیک 1900 نگاره نگهداری می شود. راهبلد درباره قهرمانی‌های واسه و نگاره‌های این آثارخانه به مهمانان معلومات منظور نمود. در حولی آثارخانه ممنگاه مذکور همچنین پیکره واسع با بلندی 6 متر جوازخانه، چنارهای کهن و مهمانخانه موجود است که سیاحان از آنها نیز دیدن نمودند. موجود بودن چنین موضع برای جلب توجه بیشتر سیاحان داخلی و خارجی به مکان‌های تاریخی و فرهنگی و شناسایی بیشتر با تمدن پرقناوت ملت تاجیک به جهانیان زمینه فراهم می‌آورد. امروز با تشبوس شرکت سیاحی تاجیک تریول ما اومدیم به ناحیه خاولینگ و آثارخانه واسع یکی دیدن کردیم از جاهای تاریخی، از جاهای منظره های خاولینگ خیلی دیدار کردیم، از جاهایی که بسیار هم منظره های خوشرو خیلی دیدن کردیم، خرسند شدیم. این یکی از تورهای اولین شرکت سیاحی تاجیک تریول بود. اومدیم خیلی خرسند هستیم، خیلی مردم مهمان دوست، از مهمان دوستی مردم اینجا خیلی خرسند هستیم. این باری اول نیست که من با شرکت تاجیک تریول به سیاحت برآمدم. ما با اونها به طرف اسکندرکور سیاحت کردیم، بعد از آن به ارتوچ رفتیم، بعد از ارتوچ به تیموردره رفتیم. بعد از این خط سیاحی جانب دهه آبی دره حرکت نمود. در این موضعی که باغ شاهین نام برده می شود طبیعت خیلی زیبا بوده، همه گونه شرایط برای سیاحت به اصطلاح کمپینگ مهیا می باشد. سیاحان با دیدن این همه زیبایی و نفس کشیدن از هوای تازه شاد شدند و باز به بازی شروع کردند. Nomiman Akshat Agarwal. I am a Panjum course Donijum student. I studied in Abisiana Tajik State Medical University. من در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا تحصیل میکنم. می توانم بگویم که سال آخرین ما در تاجیکستان است. ما با شرکت سیاحی تاجیکستان و بسیار جایها سفر نمودیم. امروز به ناحیه خاولینگ آمدیم. همین طور به موضع باغ شاهین آمدیم که در اینجا برای کمپینگ شرایط ها مهیا است. این مکان خیلی زیبا است، فضای خیلی خوب دارد. ما در اینجا یک سیاحت خیلی خوب داشتیم. من به آدمان دیگر نیز توصیه می‌دهم که به این مکان تشریف آورند و از ناحیه زیبا منظره خاولینگ بازدید نمایند. آهسته آهسته شب فرا رسید. زیر این درخت بزرگ در هوای فارم ما خوراک شام تناول کردیم. تاریکی همه جا را فرا گرفت.
ва гулхан афрохта шуду ҳама сайёҳон гирди он ҷамъ омаданду то дергоҳ суҳбатҳои самимӣ давом ёфта сурудхонӣ карданд. субҳ боди форам мевазид. Сайёҳон бо садои паррандагон аз хоб бедор шуда як-як аз хаймаҳо берун меомаданд ва аз табиати зебои мавзеъ дар ин субҳгоҳон ҳаловат мебурданд. хатсайри сайёҳӣ боз ба маркази ноҳия ба шаҳраки Мунк баргашт ва сайёҳон аз осорхонаи таърихии кишваршиносии ноҳияи Ховалинг дида намуданд. баъдан хатсайр ба мамнунгоҳи султон Увайси Қаранӣ раҳсипор гардид. Ёдовар мешавем ки мақбараи ҳазрати Султон дар деҳаи Мазор 18 километр дуртар аз маркази ноҳияи Ховалинг ҷойгир аст. дар ин ҷой ошхона, меҳмонхона ва дигар иншооти савдою хизматрасонӣ сохта шуданд ки меҳмонону сайёҳон метавонанд истифода намоянд. роҳбалад ба меҳмонон дар бораи шахсият ва ҳаёту рӯзгори Султон Увайси Қаранӣ маълумоти мушаххас манзур намуд. дар идома хатсайри сайёҳӣ қалъаи Лоҳутӣ ва кулдараи деҳаи Лоҳутиро фаро гирифт ки дар онҳо корҳои кофтуковӣ идома доранд. гуфта мешавад ки қалъаҳо таърихи хеле қадима доранд. ҳоло мо дар яке аз гӯшаҳои қадимтарини Осиёи марказӣ кулдараи ноҳияи Ховалинг қарор дорем. кулдара чӣ хеле ишора кардем, дар тамоми саросари Осиёи марказӣ гӯшаи қадимтарин буда, дар инҷа таърихи бештар аз миллион сола маҳфуз мебошад. ҳанӯз соли 1982 дар инҷа бостоншиноси маъруф Вадим Ҳасанҷанов бо ҳайати бигем ки ҳоришон экспедитсияи бостоншиносӣ дар инҷа ташкил карданд ва аввалин бозёфта аз ҳамин ҷо ёфтанд ки ба палити пурён буд, асри санг. ва дар инҷа ҳафриёта аз соли 1981 идома ёфта то соли 1984 ва дар инҷа бошишгоҳҳои қадимтарини инсон аз қавати 11 ва 12 хоки зардхок, сирхоки ҳаминҷа ба даст омаданд ки дар маҷмӯъ дар соле ки 40 сол пеш 800 000 сол мегуфтанд, баъд аз ин 850 000 сол, баъд дар маҷмӯъ 950 000 сола ва охирон дар асоси кӯвишҳо ва тадқиқотҳо маълум гашт ки бозёфтҳо бештар аз миллион сола ҳастанд. Ховалинг аслан тамоми намудҳои сайёҳӣ, захираҳои тамоми намудҳои сайёҳӣ, ҳама масалан сайёҳии экологиву варзишиву кӯҳнавардиву кишоварзиву масалан тиби ва ғайраҳо захираҳо дар ҳаминҷо ҳастанд ва хушбахтона инфраструктураҳои сайёҳӣ ҳам рӯз то рӯз дар инҷа бунёд ёфта истанд, тараққӣ карда истоданд ва ана ҳамин осорхонаи дар инҷа, ана ҳамин мавзее ки дар инҷа ҳаст дар оянда яке аз инфраструктураи сайёҳӣ дар сатҳи байналмилалӣ шуда метавонад. боварӣ аст ки дар оянда дар анами тамоми сатҳи ҷаҳон анамин бигем ки номгӯ номбардори ами ҳудуди Тоҷикистони азизи мо шуданаш мумкин мешавад ва мо ина боварӣ дорем, чӣ хеле ишора кардем, мо кӯшиш мекунем ки
با اینقدر دقتی سیاحان با همین موضوع زیبا طبیعت تاریخی جلب کنیم و همین موضوع هم طبیعت زیباش هم بایگاری تاریخیش در جهان معرفی گردد و نامبرداری این تاجیکستان عزیز و مردم بزرگی ملت تاجیکستان. در یک خط سیر نو، در یک مسیر گردشگری جدید در تاجیکستان، در ولایت ختلان و در اطراف خاولین. ما در این 2 روزی که در این خط سیر نو گردشگری بودیم، جای مختلف و از جمله دهکده گردشگری سفید شهرک و همینطور موزه واسف، موزه آثارخانه کشوری خاولینگ و همینطور اقامتگاه‌های خاولینگ، قلعه لاهوتی رو بازدید کردیم و میتونم همینجا بگم که خاولینگ و توریسم خاولینگ آینده بسیار روشنی خواهد داشت. ما از ایران که من راهبر شرکت گردشگری پر پرواز هما حسن سیدی از ایران هستم، در این خط شرکت کردم. از ایران توریست های بسیار زیادی و گردشگران بسیار زیادی رو در آینده به ولایت ختلان و خاولینگ زیبا خواهیم آورد و باید لذت ببرن از کنار هم بودن در کنار تاجیکان عزیز، هم فرهنگ ها و هم زبانان عزیز ما در تاجیکستان. اینجا تورهای فرهنگی، تورهای طبیعتگردی و اجتماعی بسیار جذاب و تاریخی بسیار جذابی رو میتونیم ما برای گردشگران برنامه‌ریزی کنیم و اجرا کنیم. با همین سیاحت 2 روزه ما به ناحیه خاولینگ باستانی به انجام رسید. خلاصه ناحیه خاولینگ یکی از مکان‌های تاریخی و زیبای کشور عزیزمان تاجیکستان بوده، امکانات‌های زیادی سیاحی را دارا میباشد. با به راه ماندن منتظمی چنین خط‌سیرها امکان معرفی بیشتر از ظرفیت‌ها تامین می‌گردد و در این زمینه ساحه سیاحی مملکت ترقی خواهد کرد. اینجا برنامه خط‌سیر به پایان می‌رسد. برنامه‌های دیگری تلویزیونی سیاحی و هنرهای مردمی ادامه دارند.